Aya bwali. Bisiba. Anki baba. Mbiyande. Ntebi yangu nakiole. Mbiyande. Ayora ate habari ya matuko. Mbiyande. Na ora ntene kyogende ta. Akibwali yani inkibono kiyaba nkitokubuna gaki. Akibono nkindabune Tu alingi skuru amoiga. Ninyorete. Toliko ngakira simi ukwenda ugakira pinki gyatike kaba nkitokubuna. Ninche nchaka kuwakira simi gakibono no roche. Chigasi gakichikombuchere skoro chigasi. No chimande narule roche. Nachire chomba mache naburu kimambi bituma nakorire gasi yonse nanyari baga nachira gukora aya ngairi baga liucho kuba gakibono konyora nchendo sete bono gakitingo tumukalira na tumukirasi nini egesuntekyo ngorosa gakichigasi egesu akasunte gacheiga bono nintane egentokera neke ukubuki kimambi kwebanga bono wa program gasi muno gukora kwabuka bwangu bugakora gasi bwangu twalibiya twatara nabasani bono umitengo boy kanka nditayo nchibikande ono ninche nkwayara ukali gasi nchembere naye sawa ninche nchaka kutarira inde bwangu nchanche none wiki iwe gocha najona nyaka gasi kagusuire ngutarira ekanise twagachiramu lero tuli kungakira marensibi lakini ndiyande naro nche gutarira nonte yabe na orante yamanga use naye gwachire bono konga musende kurumata umwalimu rona ndio wakire simi mwalimu Ronald kwani atari kukwakira umaite bwali umwalimu oli umete nabalimu bale umete nanyomete ona lende twachalende tukaigwana ona baba kurumwa kuruli tukitanya kungakira simi akaenda akalimie simi na akire simi weekend matari kubuguli simi tari kubwata simi yani kwanza iri muteja nasai onye gwakire simi ulio chenje tie namba ga wali ngaikuwa manyeri aba nakora gitukuru school ene karante ebi kwanya chenje tie namba na ro kungakira yena kiwata ketabono ngireni bwali abana kurucha na Mr. Ronald mwalingi ono gakoso no musani no maite na manyeri ono sono musani ono lenga kwene nale kutika ninje twanchene ne litanga ninkikalekero amaite kwalingi obosani museko gakintaba ne gaki kuchenchire namba na rero mukugamba nere nchitari kungakira simi ono gakyara ngakire simi ngo tika kubwata ngate sengencho mwarenge nere atokora mboli na kimwa kwa ntono musani oli ono ncheni mate muri kukwana nere gaki ebisiba nkaingo chikomanyira ngamuri kukwana nere sawa na wale ngalende nambiga ama itamundiri ya kwanza ntebeti na tata itibanto bange bakonya kumuchanda na kitu amanyene nenda muboli tange namba yani mukolere gara famanya ko genda enda muboli maragobana na ki nebisibe namba yake asikyo muboli sibera no musani ono maiti bono kerendo musani wongo kwe namba yabande basego kake bisibo tusalia masikani tari kusalika ninjanchi to mutanga kera gwanchi te igoni ninja twari to mutanga mutamu kose nero ko ngakire simi bono kyote ketengo onye ta go linke to kibono ko moboli nama to namwarenga nero kake onye ndikwa lengo miyasare unango nero gwa kite to ikegaiga ya nama ite gonche kwa cha kwa musani kamanya gento kinche njoko nya unchando bongo kwani simi unango nero gwa kwa mutagete ni na ki kwa kupurite kero twalinga gusani lakini nyora iga oli ganyo mete abatu musibati gangaine teiga ngukole skuru agende ali nyumba ali town tamenye atige mukungu ya kuchigabu ambe ko bogi mubia nchirinde nkamwachera nakumbe nkonga bere nabakuchiko kwa ndarengo osene gasi yago na kero mwali kuteba ninje narengo roro buya mono abankole teigo nindara simukura guchi nali buya nindara simukura guchi tikato chitorora ona wanchira ni teigo pakikana kwera advice kali mondo ono mondo ko ngaina akora ko binda okora kutie kuchigabu kwale bwe advice itanga ni utarata namanyete wono kwa manyiro rene kirendo gocha konsabere namba ngocha konsabere namba ya rene ngwa manyete kwa manyira alafu cha konsabere namba kera ko limerete sime kwale kumutikana wono gwachire kondi wali ni maito igwete bya matu atikanite lakini jambo advice ya moiga omwalimu oyo iga ukungaina omweli agutumika guti njentare kenere ntali nere kwante tinganya ndirinko ngo batebiri ndo tole nere kera kunga kere simi ya bakomumbuye ntole nere kera kunga kere simi yakonya wonsoro kanomo tunje konya konsi na kieki kwanza kwa chirito kwa maito ngoma tingo gotarira nende kwanza tingocha pi no tacha ningi kwa tingo nyala kwa tingocha genda kuchali mwalimu mukuru ningokorera ba bakakaba ko tubabwata bagina ba penda nimutwara ningi mutwara ko sinoyo kai nga device yale tale ko ya device bitanganya nenda kuchali